INP Mizo channel clear tu te inzaing Sipai le vek ule in omna mun thewa tam taka hunin man theu kan be sei January ni somni le pakua inrin ni ania tun tumpo kan ti dan pa nga yin Myanmar ram chung chanchin langsar zual voina kan riat ang kanan update le a atop thlengin min lo thlir sak le theu don nia Khitit media chuan nimina terrorist council Sipai thiza chu somthum le pathum an ni atia PDF lami pathumin nun na anchan ni ina soibok Chin state lama tangin bulkan antran le photange Chin state chimlam matupi kongpui melung som sari na vela nimin piale nimin lamkhan indona chuaka matupi CDF lam chuan anmi te mi pathumin ramtan nun na anhlan ni inan soi nimin January ni somni le pariat khan matupi CDF third battalion na tangin salai silent aborala ani hi bom anti pu apalawanga boral ni inan soi January ni somni le pasari nimin pi khan melung somsari na lama inka na a matupi first battalion na tangin salai tungmang le salai lian ongten ramtan nun na anlo hlan to bok hemi ma January ni somni le parukhan matupi Sipai ke matanga kalchuak matupi le mindat inkar kong pui dunga chevel chu melung somriat na matupi CDF tenan ka pa Sipai panga an ka hlumba ka medang som chuangin tliam an tuar bokani voin chhun khan falama tanga hnai te run leya om terrorist Sipai te chu an chunglok parte lama om CDF tenan ral saya anin ter deuh nia soyani a falam lampo an om anuam vak to lo ni in an soi tin voin chhun khan ZRA te chu triau le haimol inkar an om nia soi ni in tuit hap lei kiang vela CDF tenen anin tong deuh nia soi ani bok chanchin chiang taka riat thei ala nilova heng ZRA te dang tur hian CDF then khat chuan triau laman pan ni in kan thulak na chuan soi hei wang hian triau le rikhodar mi te po an thlapha nga triau khuwa phei chu mi hring cheng zinga aza ve lai chuan anral le lama om zo kho tharan pan to nia soi ania rikhodar khomi enge mozat point zo kho thar lamaral tlanan tummek nia soi ani bok Kanboza Bank hian an hna an thoka Sipai Council in titura ati chin zel in an kalane company han chol rup la chuan ngam box silova an hon ro chuan chutiang tala mala ka ngai ve box si ni a ha thla ka ni hi hetia bank hong si tun ma anga mi puite tana rem chan na tur service that taka anti ngam to lo wangin Sipai lam tangemo an kut noya omemo anga han ngai mai lo wa thei lova chu chu ni akha to ka Kanboza Bank an beile thin ni tukin varrual vel danga chokhan sakain region minmu township Kanboza Bank po minmu PDF tenan bom le ti an soya an bom chan berpo kan soitak anga Sipai du dan chowa bank kan service wang ani ber Kanboza Bank po hi achanchin han chui tak tak chuan athiang hlim chia lo ve ni om takania general tan suya hun layaron piang khania general tan suya noi chi ami mong ean amirin zong tak tuna bank nei tu ni me u ong ku win nena a hlan tak ni inan soya ti chuan sakain region KNU township huam chunga yau tua ain khwa tukin khan terrorist council Sipai som panga velan luta yau tua ain khomi pani kap hlum ngalin midang pon manual ni inan soi an mi man tak te chu an buddhist pui thiam te chen na in lama anda nia soi ni in ni an hal kang le poka mi pui ro saknan kho chunga ral thuam lian RPG an kap mai ni an soi bok chanchin kan lak lai thleng kha chuan heng Sipai te hi yau tua ain kho chunga an la omani tin sakain region pale township zi phiu khuwa om piusoti training na kema piusoti tele terrorist council Sipai te chu nizan dariat vel khan People's Revolutionary Army PRA pol tele pale PDF tele ong san army pol te MPDF le Children Attack Force tenan vakapa darkar chan ve chung chu anin kap na sa hle nia soi ni in Sipai an thitam hle ni nan soi zan thilania azat soi haraniang anrin ain anlo tamlo pal mai thei bokani hetiang deuh hian Suibu township than zin khuale seikhun kho inkara terrorist le piusoti an fire mi som ni vel chu PDF lamin voin khan an kap vele boka
terrorist lammi pathum ayatlem lo chu an kap fu ngei ni in an soi PDF lammi pakhatin hliam te naw dewa tuar ve bok tin ni zan khan kolin khopui ngapui chi venga terrorist ten ral thuam lian an tong ka awangin kan le chi khuwa in pakhat an kap fuwa nupahni in hliam an tuar ni in an soya kan le chi khuwa hi kolin atanga chhuwa lam kilometer thum chuang hret vela omania an khuwa hian RPG muhni atla a pakhat zok chu apuak lo hlawani Sakain region tho Wedlet township huam chunga tit seng chi khuwa apo terrorist council sipai te chu motorin an luta silai le RPG an tong ka le a report petuina soidan chuan chutia sipai an lu awang chuan mi puite chu hlawin an tlana motor po chu sipai te chu an kapin mi pa pakhat le meiche pahni in hliam an tur pha ni na soi heng sipai te hian silai voiza chuang an kap nia soi ni in mian tlan zo awangin sipai te chuan in an rok na sale hle tura angai thu report petu chuan a soi bok Sakain region kolin khopuya voin chongmadar som le chan ve khan an khopui tlak lamakal terrorist council sipai somruk vel chu the secret warrior kolin polten bom ne nan beya sipai som ayatlem lawan thi ne nan soya liam tuar pon omnol ne nan soi bok Sakain region tho phong pin khopuya tukin khan terrorist council lamin lodo palai chung tetelin mi som pathum lai an man le bokani Makui region pakhuku khopuya January ni som ni le pariat ni zandar som pelvel khan khopui chung fanga vei wak terrorist sipai te chu pakhuku rangers polten bom voi ni an vom khum avoi khatna chuan thi le hliam soi turan om lova bom puan mun va en chiang tu terrorist sipai te chu avoi ni nan an vom khum le ta a chuta chuan sipai pahni an thia medang panga in hliam na takan tuara ambulance in a thiar ta ni in an soi Rangun khopui en sing township huam chung pau trowa venglal ucho zohan anti chu January ni somni le pariat ni min tu khan tu ti hriat lovin bai ka tangin an kap hlum khrechiang tu ten an soidanin silain voilian kapa an ka na huna abaural ngalani hetia venglalan ka nu hian sipai laman thleng ve thuaya an kiang velami an dapna sale hle ni nan soibok nizandar khatvel khan rengun khopui KNU township suipida venga po sipai somni vel an veiwa ka silai thom voi somni vel hriatani sipai te chon mi pakhat an kap hluma medang palian manbok terrorist council sipai te hian zanwa an la hrat hle ni in rengun lam chon an soya mi man an la hrat hle ni nimen pia January ni somni le pasari khan mandale khopuya police ten bike chuang lai pa pakhat kungeng anti chu adin du lowa wangin an kap hlum ni in an soya kungeng hi sakain khopui emia wadi venga om ni in nimin khan an vui lema nupui naw pai lai akal sanani Kachin state mungin lama tangka kal tengle sipai motor rol engemo zat chu January ni somni le pariat nimin chonhudar khat khan Hupin township melnga le chiachi queen anti inkara KIA le Hupin PDF tenan lo lambuna boman mangdeu berani tin chumai ba ka terrorist council sipai te toll gate an beiboka chotianga nimin lama an malak na sipai lama an ral rel na an ho tu berle atha chang dol tu telin terrorist council sipai som pali an kapluma midang som pan hin hliam an tuar bok ni in Hupin PDF te chuan voin khanan soi chung sipai motor te chu munghin mukong atangin michina lama reson phur motor rual ni in KIA lam chuan an soya tukin lampo khan mukong le phakan inkar kong pui hi chu an ping le tavek ni nan soi bok Karen National Union Dupalaya District hi Brigade 6 te chanania an district chairman Padu so suimong chu January ni somni le pasari nimin pia emergency meeting an nei tum khan ahna atangina cholta ni soeni aya an mani KNU dan dinglai angin Brigade 6 an how to ber General sa mian chairman ni na achelta ani Padu so suimong hi Kokare township lama PDF tele NUG lam dong song thadu vaklo nia ngai khania nikum okas ni somni le pali khan chutiang lam hoi thua chua to a KNU in politics sa angai dan asoi chian na politics hi
politics maga soi fel turani ti ngai danan nei kha an la so son lo thu te a soi thin boka nikum ti ila kan hnung December thla a leke ko lama in do na chungchanga khan thua chua le a thu chua chuan tharum tho zonga in be na hi a thei khram chuan pumpel tum turani atia wangin KNU Brigade 6 mi le sa te chuan an ma ni ai o thu chua ni lovin ama mimal ngai dan mai ani thu an lo soi khum boka an inkar bo ruak a thawak talovani tunla hian terrorist council sipai te hian leke ko atangin ko karei lama phaya tung su chia in sik chi lama kalzelin khopui lu chua an check na sathin leya in do na chuak nai le don ni in a muna omte chuan an ngaya an omanuam lo hle ni in BBC chuan report adun thua soi sian le karen ni state in ri na lama om phe khung township pa kung sung khobula terrorist council sipai kem chu January ni somni le pakua tukinda rukvel khan phe khung PDF KNDF te le KA sipai tenan ka pa sipai som ayatlem lawan kap hlum ni nan soi in dawna na sa chauta view maya jingda rukvela anin kap tran kha dar kwale minute soma chuan thoma dai theita chawa dariat le minute som nga a chuan terrorist jet fighter in bomba thla khum ne soi ni bok PDF lama tangin mi pan in hliam an turani phe khung lama tangin terrorist te hi ral thuam lenin an ka pui ne soi ani le boka sipai lamin internet line anti top saklai lok ne soi ni bok terrorist lam hian sipayan chop bela nimin khan doi ko lam kalnokong puya tangin sipai somriat chuang an thlen bel le nia soini phekung khopuya hian infantry khamaya zali som ni le pakhat na le zathum le somthum le paruk na sipai te artillery section lam le reson thiar tu te sipayan om triwani sipai yan pain su chu January ni som paruk khan terrorist council sipai ni na tlan sanin KNU lama apakai ta a sipai nun chan an dan tik tak hrechiang tu nge na soi hi kanan soi chhong ve lokange ama hi kum som ni le pariat mi ni in khalaya som sari le pathum na a oma sipaya tan hi kum nga atling to a soi dan chuan sipai te jinga in thliar na in chal del na ana sa em maya ani po hi eile in tur tak ngial po khop khaman pek du lo wangin hunrem chang masabera atlanta ti asoya loimu ke matanga katan choin tlaida rukvelania nikhatan mi pakhatin bu faino khatchia kan eya tuipo kan sipai tui tholte pai khatchia kan in thin boka tin cho hi chum tor animaya thil dang chatani ti velo omlo cholkar khata sanga rep anmani kol tonga ngachau anti kut zung ni tiat vel chupo tan bun le chon kan dong thei chawani chuti lain chunglam ho tu te ro e in tui nai tin reng nenan oma chung te po chu dik tak chuan kan tho chua sak vekania kem chunga riak le ngapi engkim mai anmani chawenan eya tin anmani ho tu te anin ti thiam lo chang te hian keima ni chunga an le tuan fo boka chu wangin an om dan dik lo ngai thei lo hi keima chokani lo an om triwani hetianga in op dan mu mal lo lutuk ngai thei lo hi kan kem chunga ringot po hian mun thuma thena mun ni chu kan ni ngei mai an ni po ka contact thei ve le chuak turin ka som hlomang atiani mutro news na soidan chuan KNU lama pakai ta hi sipai somnga le pahni an oma an la tlem viu maya chuatum chuan hun rem chang nei thasi lo hi an kat nuk ngei narin om ahming kan lam ngai to lo Human Rights Commissioner Michelle Bachelet po tong chuak le in Myanmar mi puite chunga terrorist council sipai te nun ron na ti top ania civil sarkar alo din chua wat theinan ramtin te hian sipai council hi pressure an pe ka ngai ani atia thune inan ponglak nu hian international ram dangten pressure han petak ma se duain omzia anei na lo hle ti in ramtin te malak dan adu khoplo thua soibok Myanmar boina hi en le mai lovin UN Security Council hian ma ala ka ngai thu nimena closed door meeting an nei nu khan Chinese ambassador Zhang Jun po ina soya ramchung politics a sipai te anin rol dan hi hriat chian tulani atiboka Myanmar ramchung boina area tual chung indona civil war a chua tak lo nan UN Security Council hian ma alak vat anga yani atibok Asian malak na kalzel po soin
China po hian poimo na engemaw tak kan nei ka ring ati bawk ani. January ni somni le pariat nimin khan UN Security Council chu Myanmar chung changa closed door meeting nei an thu le a engtiange Myanmar chunga anril ruput dan ni hlom ti te po toite te en han soi ka yela. Myanmar ram hi atlu soprok vek tak ngial dona chutiang din muna o mega wangin Sipai Council lam hian an mi man te an chua phota nga yani ti in tuna UN Security Council chairman ni na chel mek tu Norway atangin an ambassador chuan soi kanan soi tak te kha nimin January ni somni le pariat zirtup nia New York khopuya UN Security Council minga Myanmar chungchanga closed door meeting an nei na an thu soite ani hloma Norway ambassador Mona Jul chuan Myanmar ram hian tluk chiat maya mabak to thu a soi baka UN Security Council hi Myanmar chungchanga wangin amang ang takzetta ni ina soya Terrorist Council Sipai ten civil mi no pangte chena anren lo chu adem hle thu soin in dawna ti top turin le tang te chua tir turin a be seina a soibok tuntuma closed door meeting hi Britain rotna nei ania UK Deputy Permanent Representative to the UN James Kariuki point tuna Terrorist Council chet dan soin aram mi puiten an hlo theinan le thu nei na chel theina na hetianga rong taka che thina ni thu hi asoya inbiak na manga chin fel nge nge yangai atipok Irish diplomat Geraldine Barneson ve thung chuan Asian malak na point nga an lo chop to te athlop thu soin Asian hi an nai vairam inzom khom an nia wangin apoimo pera mo phurna nei sang berbok ati Niminan soidan chuan tunlaya COVID variant nunung ber inkai olsam ber Omicron hi tamua mi somli le pariatin an kai to a kalemiwa mi som ni nena tanga mu ani to boka Omicron rik an mu hi an va in mi som sari le pahni ania akai an la mu lo hi an om le no linarin om January ni som ni le pakua tukin khan rikai zinga kum som ruk mi nupakhat chu borala Omicron wanga ni em tiero fin fi na om chi lo ma se me ti hlau thong hle ani oma tuna hian tamu khopui chu khar khip ani le me kani January ni som ni le pariat nimin khleng kha chuan Myanmar ram pum Hupin Omicron an mu hi mi zani le somret le pathum ni to angin Sipai lam health department chuan an soya nikum lama COVID chungchanga an thukhu dan ngai to in antinom lo view don ni na lang rambuai kara Omicron variant in anoi le ang ti hlo oma kan channel clear tu kan tong hret hiam phachin te kha fim khur takin lo phot mai te u tin kanin cha ni mai te se Myanmar ram boya wangin tun thleng hian civil mi sang khat zali le somko le pakua an thi to ni in nimin khan AAPP chuan an soya voina thil thleng te nen chuan sang khat le zanga chuangin nun an chan to tina ni ole tun tu mata na Myanmar ram chanchin langsar zual voina kan thriat thei ang kanan ti chua chu khati zong khania clear tu te in sa in lo beng var pha theu kan be sei kan channel min hlut saka atop thlengamin ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me